arashi tawi ɗum ɗo feƴƴi oɗo muqaddima maɗum oɗo khutba haaja seeɗiɗen Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko tun woni reweteɗo dewal gonga. seeɗiɗen ko kanko tun Allah subhanahu wa ta'ala woni taguɗo en jeyɗo en handuɗo yo en rewmo. seeɗiɗen kanko Allahu tabaraka wa ta'ala kala mo suɓi ka moƴƴere makko e ka yurmede makko o fewni ala wawuɗo mo majjinde. kala mo Allahu tabaraka wa ta'ala ndaari ka nunɗal muɗum e ka ñeñƴal muɗum majjini ala wawɗo mo fewnude ha ñande dargal dari. eɗen toroy Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en tabintinnan e dow peewal ha o ɗettitan hara mo wela en wela golleji meɗen. ara si tawi ɗum ɗon feƴƴi mi salminon salminango islam. ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala ɓeyde tippinde kisal makko ngal e yurmede makko nden e barkeji makko ɗin e dow moɗon. ara si tawi ɗum feƴƴi ndeɗo jonde nde jooɗiɗen jonde nde tawata ko jonde islam andintinirgol. Allahu tabaraka wa ta'ala wi'i nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama maaki salafa hadhihi l umma faami ko ɗum ɗo woni ko wiyete gonga kon e dow ndiɗo leydi. Allahu subhanahu wa ta'ala wi'i nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama maaki salafa hadhihi l umma faami ko ɗum ɗo woni al islam ko alkitabu wa sunna ala dawi fahami salafina salih. kala ko ana ɗiɗo tati ara ɗum ko haala tun wiyete ko ɗum si tawi yoga e salaf ɓe wihayno al ilmu qala allahu wa qala rasuluhu wa ma siwahu falaysa bi ilmi. woɓɓe maɓɓe wiyayno gandal ko joomi men wi nelaɗo maaki kala ko wola bawa ɗum jeyaka ko wiyete gandal ka islam. aray ko ɗiɗo ɗiɗi joomi men wi yo en rewirmo si en lurri kadi en hootu e muɗum si tawi en aani yo en ɗaɓɓitu e muɗum o sappinali en tammu sino yo en faamu ɗum ɗon anden Allahu tabaraka wa ta'ala ko tagiri en ko fiyo en rewmo dewal makko ngal wawata wonde sina wondude laɓɓingol. dewal makko ngal o rewirangal ngal jaɓatake sina hara ngal fawi e sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Cheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ɓe maaki nde tawno julde nde ala laaɓal nde wiyatake julde ko wano noon dewal ngal alda e wotindingol ngal kontatake dewal. hada ala haddin sawa. si shirku naati e dewal bonniraygal wasi tawi ko bonnata salligi heɓi neɗɗo salligiɗo no ɗum bonnirta salligi makko no. ko ɗum si ɓe wallini nawaqidul al islami ɓe wallini nawaqidul wudu firtayɗi salligi e firtayɗi islam. kala ko jaɓi fiɓade musidɓe julɓe tedduɓe ɗum hino jaɓa firtade ko ɗon mafhumul mukhalafa. haray noon e oɗo nokku hande nde ɗo ñalande eɗen suɓi yewtere nde tata ko yeƴƴintingol haqqille julɓe ɓen tun ko waɗi noon julɗo joomi men ko wi ko ya andintinno andi ko woni tun kasratul umur wal mashakil yunsi l insana kathiran min al ashya. ɗuɗugol piiji ko jokki kon e ɗuɗugol piiji wonɗi yiilade haqqille makko ɗin hino yeggintinna mo piiji ɗuɗuɗi ɗi o haana yeggittude mana welsinade e muɗum. woni ɗum toɓɓere men nden ko khuturatu irda'i nnasi bi sakhati llahi jalla wa ala. ko masibo e bone ko woni kon si neɗɗo on yehi ha watti weltinirde jiyaɓe ɓen hara ko weltinirtaɓe ko tikkere taguɗo on. ɗaɓɓugol weltingol jiyaɓe tagaɓe ɓen hara ko weltinirtaɓe ko tikkere taguɗo on. bone ko ne ɗum ko julɗo hana wadde ɗum. bimana neɗɗo koye ɗaɓɓu ko welata Allahu tabaraka wa ta'ala kon, mahma kana al amr, si neɗɗo weltike ɓaawo ɗum
falillahi alhamdu wal minna. Si neɗɗo tikki ɓaawo ɗum haray tikkere tikkuɗo ɓawnde joomi men welti lorrata. ɗum ko qaida marufa. kono noon si joomi men tikki weltare weltinaɗo ɓawnde joomi men tikki nafata. hadihi qaida marufa. idan neɗɗon ko haani ɗaɓɓude gayatuhu wa hadafuhu bimana al asma ko naylu rida llahi jalla wa ala, ko ɗaɓɓugol ko welata joomi men kon. hay si tawi ɗum hawrodiri e ko mettata yimɓe ɓen, bal wi'en ko welata joomi men kon fuu hino lundi ko welata yimɓe ɓen kon. hada huwa almaruf. ko joomi men weltorta kon ko weltorta kon, si a dartiɗi ɗi foppu majji kala ka waɗa joomi men welti haraynoɗa dongal ɓe weltora ɗum. ka joomi men tikkina wo haray pittaali ɗin ɓurɗi ɗuuɗude ɗin ko ɗon weltorto. ko ɗum si joomi men o wi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. wonki asli makki ko boni tun ki yamirta, ki annderaka yamirgol ko moƴƴi illa naadiran, si wona ko ɗuuɗa ɗum kadi hara ko yoga e seeɗaɓe ɓe ɗuuɗa wonata. hara noon ɗiɗo piiji ɗi faala ɗen sappinde ko nde tawno julɓe ɓen yehi haa yani e mum. te nelaɗon ɓe make hadi selluɗo addinu nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immati almuslimina wa ammatihim, rawahu muslim. nelaɗon ɓe maki laaɓal reedu no waɗɗi e dow julɗo laaɓal ngol joomi men reedu woni rewgol mo hara kafidaale e makko, laaɓana deftere makko nder reedu, jannga nde gollitira nde ñaawitora nde, laaɓana nelaaɗo reedu, gondina ɓe yiɗa ɓe ñentina ɓe, laaɓana ardiiɓe julɓe ɓe reedu, laaɓana ɓe ko nafata mofteden kon, yeetooɓe ko lorrata diina kanko e denndaangal julɗo fardiyan laaɓal ngol mo reedu no waɗɗi. ko waɗi noon angal laaɓal ngol julɓe ɓe reedu ino waɗina ɓe ko tawata si ɓe laaɓananooma ɓe waɗata, ma si tawi no hiɓe waɗude ɓe laaɓanaama ɓe accay. ko ɗum si ombugol ngal ɗon damal hakkunde julɓe ɓen ko lorra moolanaaka. ko waɗi noon ɓe wi noddanowo allahu subhanahu wa ta'ala kal mu'azzin, noddoowo o noddata fii yimɓe ɓen no jaɓude, o accata noddugol fii ɓe acci jaɓude. noddinowo ka juulirde so noddinani fanande heewi tew haɗata o noddina alansara, so noddini alansara hay gooto araali haɗata o noddinana futuro. ka adda'iya kal mu'azzin fil masjid. ko ɗum woni an ko immimma ko yottinangol joomi men tabaraka wa ta'ala. o wii ina alayka illa al balag, ko waɗɗima ko yottinangol ɓe, amma jaɓingol ɓe ngol ɗum ɗon fa min allahi jalla wa ala. jooni noon si en yii ɓe wiyeteɓe hino askinkinna e moƴƴere, bal moƴƴere fof no tanjina e maɓɓe hannde, siɓɓe janngoɓe diina, yaafiiɓe coñci, raɓɓinɗinniɗi, yaafii waare, tinni yiɗugol sunna, rewɓe mum buumi, tinni janngugol, nefini e weeɓitugol coñci mum yaasi. si tawi ɓeeɗo yiɗirɓe ndeeɗo moƴƴere ni fof ɓe yani e bone, ara no landi ɗum waɗa tanbih. ko waɗi noon tanbih no waywa soniri, neɗɗo so uggini ke laawol himo yaade, haqqille makko yalti e ka woni yaade ton, o sutike naatugol e otowal wongal dogude, on hino jogii ko wiyete tanbih, o sonay. si o soni tun ɗum tappi ka noppi uggini ɗon, o daroto o darta ko woni wadde kon haa oya feƴƴama o yilto, ɗum wiyete attanbih. jama on ugginoto jokka hunde wootere, hara ɗuuɗata wattande haqqil si tawi nde ko nde haana waɗede, kana nde haana waɗede. te joomi men o wii qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan
alladina dalla sa'yuhum fi lhayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunaa. o wi ko ɓuri perdude golle ñande darngal ko jogitiiɗo huunde aduna ɗo sikki ko nden jogete o tinni o wakkili e nden haa o maayi tawi wonaa nden o haanuno wakkilanaade. jooni wi alaa ɓurɗo ɗo perdude bil akhsarina. akhsarina ala wasni bimana ismu tafdil ay af'alina. alaa ɓurɗo ɓen ɗon perdude ɓen fof. anndi mo rewaali joomi men haa maayi perdi mum ɗin ko tañƴinaaɗi. kono rewɗo joomi men yangi e ngal dewal tinni e ngal haɓani e ngal haa maayi kono tawi wonnaa ko haani jogaade ko woni jogaade immintinne tawa hino tampi haa hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawmaidin khashi'a amilatun nasiba hikke ɗon tasla naran hamiya ɗum alaa nafoore. hano golli haa tampi haa maayi e yangi immintinne inne ki yangi ma ɗo fof ki nafatama fus. ko waɗi noon naano wonano wiireede waɗire noon wonnoɗaa waɗirde. ko waɗi ko dewal jaɓirte ka joomi men ko ɗiɗi ko al-ikhlas wal mutabaa. mo laɓɓinani joomi men dewal lundike nelaaɗo ka waɗugol ngal o jaɓantaake. mo hawriti e nelaaɗo ñentiniiɓe ka rewgol joomi men lundike bimana laɓɓinangol joomi men dewal ngal jaɓataake ka ngal jaɓate. jooni noon ko fiiwata ɗum ɗo yanoyi wonde rentinirde karmakoɓe no waɗani en ɗum ko ɗuuɗi haray enen ko en jokkooɓe tun ko ɗum si oɗo wiyeteeɗo amirul mu'minin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah hiɓe firta konngol Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ɓe maaki Abdullah ibn Mas'ud maaki ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu. onon ɓeeɗo ko jokkugol wi'a ɗon wonaa sincugol fuɗɗito attiiɓe arde ɓen timminani on ko hatton jinɗon ko halas laada ili littida. oɗo amirul mu'minina Umar bin Abdul Aziz ɓe ɗettingol ɗo konngol ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum hiɓe firtangol ɓe wii qifu min haythu waqafa alqawm fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidin kaffu wa hum ala kashfi ma fiha aqwa wa bil ajri in kana fiha ahra. donc wasiya nafoojul ɓe maaki onon arɓe ɓaawo nelaano e sahaabaaɓe ɓen dare ka ɓen darinoo ɗon haaɗe ka ɓen haaɗunoo ɗon ko waɗi noon ɓen ko gandal ɓe yaarunoo haa ka ɓe yehi ɗon ko gandal ɓe darorii ka ɓe darii ɓe feƴƴaali ɗo an ilmin waqafu. wonaa faale maɓɓe nabi ɓe haa ɗon wonaa faale maɓɓe darni ɓe innama waqafu an ilmi wa bi basarin nafidin kaffu. joomen o wii qul hadihi sabili adu ila allahi ala basira wa bi basarin nafidin kaffu. ko gite sewɗe laaɓuɗe haynotooɗe ka woɗɗi darniɓe ka ɓe darii ɗon ɗon alaa gite haynotooɓe ka ɓen haynanooki ton e diina haaɗe ka ɓe haaɗi ɗon wa bil kasfi ma fiha aqwa. si tawi no woodunoo ko buumi e ɗum niɗɗiti huncugol ɗum haa ɗum feeñana mofte ɗen wallahi ɓen no tiiɗi ɗum ɓuri on hiɓe waawi ɗum ɓuri on si ɓe haaɗii ɗon haaɗe ɗon. wa bil ajri in kana fiha ahra. si tawno joddinoye ngal gollal ngal ɓe darii ɓe waɗaali wallahi joddi heɓotonoondi ɗon ndin ko ɓen ɓurnoo hanndude waɗugol henndoo ɗin si onon ar waɗon. awa ka ɓe darii ɓe waɗaali kon waɗugol ɗum ɗon ko lundagol gandal salafa hadihi l umma. ko ɓe darii ɓe waɗaali kon arugol waɗa ɗum ko lundagol faamu ko tawata kon ko faamu maɓɓe haana faamireede nasuuji ɗin. si tawi kadi ɓe ari ɓe darke huunde ɓe feƴƴaali argol tinno feƴƴay nden ko musadamatun lima alayhi assahaba ko dartagol boota ko ɓe arnooɓe darmi ko liɓa ɗum yawta
si tawno kadi baraji no ɗum ɓe attotono e ɗaɓɓude ɗin baraji sabu wala yashukku aqilun fadlan muslim wonnema si tawi ko sahaba ɓen ɓuri lerɗude kala tagaɗo ɓaawo nela ɗon lerɗude dewal ala ɓurɗo ɓe lerɗude dewal ka ala ɓurɗo ɓe wakkilanade sunna ala ɓurɗo ɗettude fittadu mum e jawdi mum watta fiyo islamu yeyar yeeso ɓuri ɓe ko ɓen dari waɗali ya ahi ɗum sino jeyano islam ɓe waɗay ɗum qifu min haythu waqafa al qawm jon noon ɗum ɗon hino jeeya e taqdimo fallen ardinde hino yen faamu koko wonde wolde ɗo karamokoɓe attiɓe en kon neeɓi ɓe sappinani en ɗum bal afradu li hada aw li hadihi l mas'ala talifat ɓe hertinani ɗum defte hara ko wolade fi ɗum ɗo tuyo jama o rento giirugol e nde ɗo hunde faama ko nden jokki hara ko ɓen wadde kono no haɓi nde hunde ɓe perdoya sabu hande ala tanjinaɗo no feewi jogii peewal ɓurgal moƴƴindegal hay ka majjuɓe ɓen ɓuri ɓe wiyeteɓe sunnayankoɓe ka si tawi noon ɓeeɗo hooloraɓe ɗum ɗo tawi koɓe jogii kon kadi koko haana dartede aray moƴƴali sawɓe inni ida kana rabbul manzili bidduffi dariban faqul inna ahla albayti kullahum arqas wo si tawi jon galle ɗen sekkike jimbeeru tappi wo wi ɓiɓɓe makko ɓen e galle makko ɗen fof ko amoɓe mo yiɗa o harano ɓuuri e wawde amude jon galle si tappi jimɓe ɓiɓɓe ɓen ma wona amoɓe ka ko ɗum si tawi tankinoraɓe moƴƴere nden e feewal ngal si ɓe falji haray ɓe faljinayi ɗuuɗuɓe ka ɓe faljinta ɗuuɗuɓe zallatul alim ko zallatul alam karamo kojo hoolaɗo si mortike o mortina e tagorne fuu sabu woɓɓe hino jogiti wa kaari en si on kaarijo feewali haray o bonni ka haray o feewa haray o bonnali haray o bonni joni noon ko ɗum si Hudayfata bnul Yamani radiyallahu anhu ɓe maaki kana annasu yasaluna rasulallahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ani lcharri ani lkhayri wa kuntu as'aluhu ani lcharri makhafata an aqa fihi ɓe maaki sahaba ɓe garayno lando nelaɗo ko honɗum naɓata aljanna ko honɗum naɓata aljanna ko honɗum naɓata aljanna nelaɗo sifanoɓe ɗum ko ɗuuɗi Hudayfata bnu Yamani wi min simi arino ka nelaɗo mi landatakoɓe ko honɗum naɓatanmi aljanna komi landotoɓe ko honɗum naɓatanmi yiite simi anni ko naɓatanmi yiite kon on sayi mi rentoto ɗum ɗon simi rentike ko naɓatanmi yiite kon ko heddi kon konto naɓatanmi aljanna ko ɗum sen kadi andali ko naɓata yiite kon tun o mooɓay ko naɓorta aljanna kon o naɓora ko naɓorta yiite kon o mooɓidira fof o jillidira ko ɗum si tawi ino landi waɗugol tan wi wonande julɓe ɓen eɗen toro Allah subhanahu wa taala nafiri wolo won e wonaɓe wolanede ɓen ala wajhi l khusus e julɓe ɓen fof ala wajhi l umum ɓeɗo karamokoɓe sappan ɓen ɗeɗo bimana ndeɗo toɓɓerɗen hande wattande hakkil woni rentingol julɓe ɓen e ɗeɗo palje wonde sakade hara kadi ko julɓe hoolaɓe wiyaɓe no suɓa sutta e nder julɓe ɓen laɓɓina darnaɗa yo ɓe rento ɗe palje ko ɓe wona wolanede ɗo goy wona ko woni wiide kon tun ko julɓe hara anda fayda hay sa wi ɗum ma huwal islamu anda naɓen ko suɓaɓe sutta ɓen e nder julɓe ɓen darnaɗa wiya ɓeeɗo on ko laaɓuɓe ɓe moƴƴi ko ɓen si yani eɗe palje woni ɗum hanaka deƴƴeede sabu ɗum bonnay ko ɗuuɗi sabu ɓe inni hasanatul abrari ko sayyi'atul muqarrabina inda allahi jalla wa ala imana neɗɗo moƴƴo ɗiggere makko nde o rewirta joomi men ko bakkatu wonande neɗɗo ɓattinaɗo ka joomi men so rewiri ɗum joomi men kanko hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ko non naaɓe gootu al muqarrab no haani feƴƴude albar waɗa misal si tawi neɗɗo moƴƴo immika jamma juuli darɗe ɗiɗi
sallinke julli darɗe ɗiɗi ma darɗe nayi waltike haray o tinnike fi gaya o wakkilke kadi moƴƴa jamma o woodi ko waɗi kono almuqarrab so immike jamma waqtasara ala rak'atayni wa 4 raka'atin fa huwa muqassirun fi haqqi llahi ta'ala hasanatul abrar ko sayyi'atul muqarrabin oɗa ko manteteɗo weltane oɗa ko ŋiñeteɗo fele to fof ko dewal waɗi ɗon andi fi on ɗum naaɓe gootu hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun ɓe fotata ilan ɓeɗo kalamo ko ɓe rentinan ɓen ɗum ɓayri ɓe wii ko wonden soggande ɗe ɗo defte natten yimɓe ɓen imam abdullah ibnu almubarak ɓe maaki al isnadu min addini walawla al isnadu la qala man sha'a ma sha'a si neɗɗo wowli hunde yo wowlu kaw ɗettiɗon ɗum no jeeya e diina men islamu ka arana wowlugol tu qulta shay'an tusnidu on to ittuɗa ɗum on to ɗettuɗa ɗum ko on to ɗum woni hada min addin si jama on gollitirino ɗum ko wowleteno kon ɗuuɗata kono ɓayri ko wala walannagol tun lorra e moƴƴa karmo ko jogo o wi woman asnada laka qawlahu faqada haalak kala wowlanɗoma konngol o wi ko nokkel kaarimi ɗettingol haray o wima ya hootu darta ɓurtoɗa laɓɓintinade si a waɗi ɗum o yamirima sa waɗa ɗum a raɓɓintinnike ka faamugol ɗum ɗon sappoɗen ɗe ɗo defte siɗen jogiiɗe yahen ndaare si en jogakiɗe ɗaɓɓen ɗe ɓayno waɗɗi en ɗaɓɓugol wona en ala ma en anda tagira ɗen e ka diina ko tagira ɗen ko fiyo en andu e fiyo en waɗu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wal ilmu wasilatun ila al ibada ɗaɓɓugol gandal ko ƴangal yottorgal e dewal ɓeɗo karamo ko ɓe winduɓe ko yewti rentingol mofteɗen ɗiɗo bida'aji e ɗeɗo lundanɗe lundiɗe sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam ino ɗo yer defte yahayde 12 fi tun yo wata wiye ko kaari wi ko wola ɗo kon fof en wolay ko honto ɗetta on kidi yaha ndaaroya toon taw si faljere no toon taka ɗetta toon faljandu ɗettira noon kono wona haray ka jiifo on kidi ɗettete woole inchallah taw en faami o wi aranere nden ko albida'u wannahyu anha ndeɗo yi ko ɗum ɗo tunde wolata kala ko yondiri e bidaa kun janɗi kun fanɗi yo julɓe ɓe rento ɗum nden ko windine ko ibnu waddahin karmo ko wiyeteɓe ibnu waddah ɗimmere nden ko tahdiru lmuslimina an il ibtida'i wal bid'ati fi ddin rentingol julɓe ɓen sincugol e fuɗɗitagol ka nder diina windi nden ɗon ibnu butami ɓe wiyete ibnu butam tammere nden ko assunan wal mubtada'atu ko bimana ko sunnaji ɗi nelaɗo acciɗo ɗin e bida'aji haɓayɗi ɗum ɗin ɗum woni deftere cheikh Shuqayri aw Qushayri cheikh ɓeɗo wiyeteɓe Muhammad Shuqayri naaɓirene woni al ibda'u fi madari al ibtida' cheikh Ali Mahfouz woni masibo ko hawni konko woni e nder sincugol fuɗɗito e nder kaɗo diina jawabirene tahdiru sajid min akhta'i al ibadat wal aqaid rentingol julɗo juulowo on immorde ɗiɗo palje ɗeɗo sakitande bonde hakkunde julɓe ɓen cheikh Mahmoud Misri waɗi nde jagaɓire nden ahta'un sha'i'a bimana faljireji sakitiɗi hakkunde julɓe ɓen ko waɗine ko cheikh Wahid Abdussalam Bali jagaɓire nden ko albida wal muhdasat wa ma la asla lahu ɓe wiyeteɓe Hammud bun Abdullahi al-Matar woni bida'aji e fincaɗi fuɗɗita ɓaawo nelaɗi ɗin ɓaawo nelaɗo on e piiji wonaɗi waɗe ɗe ɗin tawi sa ɗaɓɓitiɗi a yantaɗi kadi ɗetta few siwona men tawino waɗe ko ɗum tu woni e nder mayre ɓeɗo cheikh Hammud bun Abdullahi al-Matar jettaɓire nde woni azawajir an iqtirafi al-kaba'ir imam ibnu hajar al-haytami woni rentingol julɓe ɓen bakkatuji jani ɗin yoɓe pottoɗi ɓe waɗe e nder ɗum mujalladu ɗiɗi bidaji ɓe mana bakkatuji mawnuɗi tuntoso ko ala e nder makko
tawi julɓe ɓen no haandi rentade ɗum hannde so a janngii deftere nden a ndaari waaqi al muslimin a tawa ɓurɗi ɗuuɗude ɗin julɓe ɓen hino wuuride e majji tawi noon ko azawajir nde wiyete ko gufugol o nganndi no jeyaa e ko nelaaɗo gondinirte e tertagol kala ko nelaaɗo tawata haɗi e muɗum wa zajara azajir woni gufugol tikkinata goɗɗo waɗu nde ɗo huunde ɗiɗo noon julɓe ɓen hino wuure majji ɗuuɗude sen janngi deftere nden e yeeyɗi ko wana noon hikkiti ɗon ahkamul janaisi wa bida'uha cheikh mouhammad nasiruddin al albani nde ɓe waɗi fi ñaawore fure haa gasi ɓe waɗu ka sakkitorde deftere bida'aaji sinkaaɗi watta e nder fii oɗo fure waaliɗo gila noon kaw feƴƴini haa ñande yimɓe makko waynodire makko bida'aaji waɗaɗi ɗo fof ɓe waɗan ɗum de bimana feccere fayda deftere sakkitinde si tuyo julɓe ɓen anndu ko honto ɗettete ko honto haalete ɓayri en yii Umar bin Abdul Aziz wi'i waqifu min haythu waqafa al qawm haaɗe ka ɓe haaɗuno ɗon ka ɓe haaɗuno ɗon ko sunna on waɗugol ko ɓe haaɗano ɗon ko naatoygol e biɗa o hikkiti ɗon almadhal libni l haj ɓeeɗo kadi ɓe waɗi deftere findingol tum bida'aaji ɗuuɗuɗi hay si tawi karamokoɓe hino inna ibnul haj himo mari tanbihat muhimma kono himo mari kadi mu'akhazat kasira hiɓe findini ɗuuɗuɗi hiɓe yani ɗuuɗuɗi kono ahlu sunna wal jama'a ko ɓe jogiti koko sahaba ɓe wiino kon abdullah ibn mas'ud wasino ɗum talibaɓe mum ɓe inni ɓe khudhul haqqa min man jaa bihi wa in kana baghidan wa ruddul batila ala man jaa bihi wa in kana habiban ɓe maki jaɓane goonga kala wowluɗo goonga jaɓanemo haysi himo metta on ta salo goonga o fi makko ɓe maki ɓettu kadi mere nde alda e bindol dalilngol jonni ta wowluɗo on ko welatama o haysi ɗe yiɗi mo ta jaɓir goonga fi kaarino mana ta jaɓir mere fi wowluɗon no wele wata ruttu goonga fi wowluɗon no mette hara e hisi hadi hiya alqaida almarufa inda salaf kono noon kadi hikkiti ɗon tashihu ahta'i lmuslimin qabla an yatiya yawmu ddin moƴƴintingol palje julɓe ɓen atto darngal darade hulɓinike haa koye nden ɗon deftere no wonde ndettude yewtere men nde moƴƴintingol palje julɓe ɓen atto darngal darade ko waɗi noon hulɓinike haa fayda joni a ronka sennindirde moƴƴere nden e bonen honto woni ko waɗi noon so a majjama moƴƴuɓe ɓen honto yirata moƴƴere nden satta yiwde haa ɓurti nden ɗon deftere ko waɗi nde ko cheikh mouhammad yasin ɓe wiyete hikkiti ɗon ahkamu almawlud fi sunnati almutahhara cheikh amr abdul mun'im ñaawore ɓiɗɗo bimana jibinaɗo on ka sunna nelaɗo on hara ko ɗon tun haaɗete kala ko nelaɗo waɗale boobo on hara en kontali ɗum nder ton ɗeɗo defte 12 sen hooti e majje en daaririɗe hakkil e laaɓa reedu en yeyton palje julɓe ɓen wuuridaɗe harale attiɓe ɓen rentinino ɗen ko ɗum si tawi alhaqu la yurafu bi kasrati lfa'ilin goonga wona ɗuɗugol jokkuɓe andirte goonga ko bindol sellugol andirte idan hino jeeya e ɗeɗo palje ɗe karamo koɓɓe waɗi tan mbi ɗaɓɓugol weltingol ɓeɗo yimɓe e haajuji maɓɓe ɗin hara joomi men tikkay ɗon hino jeeya ko ɓuri himmude ka joomi men tikkinte hara goɗɗo weltinama wowlugol fenande qawlu zuur si neɗɗo wowlani neɗɗo fenande wowlanalimo ko woni kon haray innama talaba ridahu ko ɗaɓɓi ko wataw tikku koyo welto hara noon himo felliti ndeɗo fenande tikkini joomi men ka ɗum ɗo noon no jeeya ko ɓuri sakitade hannde e julɓe ɓe alkadib si goɗɗo darike yeeso bani adama tun o wowli ko ala kon o wowli ko o waɗa kon o wowli ko fewnaki kon haray talaba rida hada al insan wa talaba bi rida hada al insan sufti rabbi hada al insan ka joom men no weltoro fenande o weltorta fenande ɗum ɗo hino jeeya ko sakiti hakkunde julɓe ɓe
ko ɓuri hulɓinaade kon ka saakiti ton tikkereeji joomi men ɗin ka wona faggiteede ton hara ko fii yo yimɓe ɓe welto koye ɗi haajuuji ɓolonda ɗi wonɗe wadde hakkunde men enen ɓeeɗo julɓe hara no laaɓani en poyi wonɗo wadde on no woni waɗirde non joomi men weltoraano nelowaaɗo yiɗiraano ɓe waɗiraano non kono wi'ugol simi yahaali naɓa ma yaahi muskila o fof ko ɗum ɗo ɗum joɗɗini en senndinirgol foññe e foññe colli fii en senndinir jemma e ñalorma fii en senndinir taguɗo on e tagaaɗo on ɓe naaɓe gootum ya ihwan kaaɓe ko ɓe gootum ɓe naaɓe gootum ɓayri hiɗen anndi salaf ko wirde salaf ko nelaaɗo e jokkunooɓe ko nelaaɗo jokkunoo ko wiyetee salaf alqurunul mufaddala ɓeeɗo ɓe jaɓataano nootaade noddaandu janngen defte sunna ɗe marɗen wonɗen hootude e munɗen sen faala wiyenɗe fof rajulun min assalaf mu'tabarun wa mu'tamanun bi diinihi o nootata ko noddaandu ka joomi men lundete o jooɗoo ɗon fii weltingol bani adam owe ko ɗum so cheikh albani ɓe addi ka adabu zifaf maɓɓe ɓe maaki ɓe waɗi damal tarku ijabati addawa allati yastamilu alayha almaasi yo julɓe ɓen terto nootagol ɗi noddaanguuji ko an anndi ko peera ko an anndi ko dennabo ko an anndi ko inde boobo ko an anndi ko faatunde ko an anndi kala tumbonirteengal si tawii joomi men hino yedde e ngaal rento taweede ɗum sabu joomi men wi qad nazzala alaykum fi lkitabi an ida sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahzau biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi hadithin gayri o wi si on waɗi ɗum innakum idan misluhum fama alfarqu idan baynakum ayna alfarq nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe woni alqudwa li hadihi l umma ali ibne abi talib radiallahu anhu wi mi defi ñaamete ka suudu am min e fatima ɓiɗɗo nelaɗon hadis on hinoma ka adabu zifaf min noddi nelaɗo tiyoɓe arɓe nafo nelaɗon ari ha hewti ka damal fokkiti naatugol ɓe hayni meɗen wengi rido hum ka nder suudu tawi kurride on hino waɗi nandollaaji photoji kulloy nelaɗon tikki yilti naataali ka nder suudu ɓiɗɗo maɓɓe on e yesiraaɓe maɓɓe ɓe hooti ka maɓɓe ɓe naataali few ɓe wiyaali kadi ko ɗum ɗo haɗi mi naata ali e fatima wi en bonni en halkite jokkiten ɓe hewti nelaɗo ɓe wi nelaɗo ko ɗum haɗi naaton ɓe maaki onon on yaali ɗi nandollaaji ɗaɗɗon ka nder suudu mon mi naatata e suudu ka ɗum woni ɓe hooti ɓe taƴi ɓe itti few nelaɗo ari noon on sawi naati ñaamijiri enen ka wona den noddeede toon ɓurɓe ka ɓura ɓuuɗeede toon naa ko jimɓe tappata haa ñannde waynondira woɓɓe sawoli ɓenne ko hikma wata taƴu en ɗan o nganndi haa hannde hayne julɓe ɓe ronku faamude ko woni en ɗan ɓe ronku kadi anndude ko woni jokka golla anndi so anndal hunde a wataande ñaawde ɓe wiya alhukmu ala shey'i ko juz'un an tasawwurihi ñaawgol ma hunde ko geɓal hollugol ɗa anndi nde so annda hunde a wataande ñaawde kono woni en ɗan so anndi en ɗan ko honno ɗan jokkirte ko ɗum si tawi ɗaɓɓugol ko welata bani adam hara joomi men kikkay ɗon nelaaɗo lundete ɗon ɗum no wona moƴƴere julɗo fokkituɗo tawoyde joomi men tun kamɓe ɗiɗo tun ɗum ɗo wona njooɓa ko ɗum si aya ya ayuha nnabiyu qul li azwajik in kuntunna turidna alhayata addunya wa zinataha haka aya jeɗen gasi toon wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa ddara al akhira haka ɗen ɗon gasi ɗon ɓayɗe kippike
nelaaɗo mooɓindirno ɓeynguli mum ɗin ɗi foppu maɓɓe ɓe janngani ɓe oɗo aya ɓe maakino wata gooto e mon hawƴu e ko mi janngiɗo kon e mooɗon juma men Aisha immi fuɗɗi wolde tun ɓe maaki la tastajili ya Aisha hatta tamiri abawayki wata hawju dey wiigol a wonay ma ɗum a hootay ka moon e ko joomi men tippini kon yawtaw diisinoɗaa baaben ma e yumma ma ko ɗum ɓe wi'e ɗum jumma men Aisha immi dari wi ya rasulallah a fiika astamiru abawayya ya rasulallah ko fiimon mi diisinoto nene an e baaben ay ko joomi an wi mi diisinata ko nenan e baaben an e ko fii ko joomi an tippini ɗo anndi ko mi watta ko bal ahtaru llaha wa rasulahu wa dara al akhira ɗum alaa mo mi landoto ɗum nelaa mi lando nenan e baaben an ko min ɓe wi e aya mo joomi men tippini wiye waɗe watta ɗum eneɗen mari ɗo mawɓe tedduɓe ɓuri Aboubacry Siddiq baba yimma men Aisha yimma men Aisha o mi diisinata ko baaben an Aboubacry mi landata ko mo ko wi mi landata ko nene an ko wi'i e ko joomi men tippini wi yomi wi waɗu kon ko waɗugol tun mi watta sikkiren anndi yimma men Aisha hay wiigol sahi ɓe ɓuri en ko jofoyagal ka e landata ko si ɓe ɓuri en sabu wiigol hiɓe ɓuri en ko anngal timmugol hakkil no wayi so tawi a wii hannde o ñalorma ko buyi henti anndi ñalorma meeɗu hentaade ka joosi ɓeeɗo suɓoriini ko ni haanɗen jogorde ko joomi men tippini e men kon nelaaɗo yottinani en alaa diisondirteeɗo ɗum si waɗete ma si accete ɓayre yimma men Aisha ko ɗum holli en ɗo jooni noon ɗiɗo piiji ɗi jokkuɗen wono toɓɓere nde tawatano soojude soññi en haa piiji ɗiɗi musidɓe hino lorruɗen ma piiji tati inde boobo ɗum no lorruɗen teeraji men ɗin iɗi lorruɗen faatulle men ɗen iɗe lorruɗen dennabo e peera e faatunde ko heɓeten enen julɓe fewndiɓe hannde ɓen waɗen haa yaltoen hara joomi men tikkaali nelaaɗo lundaaka no ɗuuɗi taw sino woodi taw jebinaneɗaa boobo jokka haa yaltoya hara joomi men no welti nelaaɗo lundaaka ɗuuɗa heɓa haaju jombugol jokka haa yaltoya hara joomi men tikkaali e on peera maa ɗon nelaaɗo lundaaka e on peera maa ɗon ɗi peeraaji kadi ɗuuɗaaka me en siɗɗo ma waalo feƴƴina jokka ɗon hara joomi men tikkaali haa waynondirɗaa e ɗum nelaaɗo lundaaka haa waynondirɗaa e ɗum ɗi faatundeeji ɗo kadi en ɗuuɗiraa kadi kaaɗi ɗuuɗi ɓayri sen ndaari ko wonɗen waɗude kon en taway ko sariya o wii kon en nokku fof waɗɗen e mbuusum haɓɓuɗen haa yoori sirtuɗen ko faalaɗen ko nokkuɗen hibbuɗen jokkuɗen ɗum wona fayda en alaa hay jillude en alaa hay ɗettude ɗaa watta ɗaa ko nokkugol ɗaa haa laaɓa wiya ɗum waata yahdude ko fewndii ko fuɗɗoo noon ko faalaa ko ɗum si nelaaɗo ɓe maaki ina jeya e raɗoyteeɓe ñannde darngal ka weendu kawsara alladina baddalu ba'dahu wa gayyaru ka tabita ɓe maaki e mofte maɓɓe ɗen yimɓe aroya e suuya yarugol ka weendu kawsara hara ɓe mari alamaneji salligi no jalbino laba ha malaikaɓe wiya onon on yarataa ɗo sakkoɓe hara ko ɓe dental ɗuɗungal nelaaɗon ɗum aaninaɓe ɓe fewta jomumen ɓenne ya rabbu ummati ɓeɗo koye moftan ɗen ɓe jeeya ɓen niwata ɓe yaru malaikaɓe ɓanta konngol wiya Muhammad ka iwɗa ton annda ko ɓe jokkuno ha ula'i laysu min ummatika li annahum baddalu ba'daka wa gayyaru ka iwɗa ton annda ko ɓe jokkuno ɓe bakkintinni tun e diina ma kan hiɓe hibbadi e hiɓe nandintinna ɓe famina ɓe salligade diina ko addunoɗa kon qur'ana e sunna baddaluhu wa gayyaruhu
ɓe ɗetti goɗɗum goo ko minen non wonno toon ka iwɗa toon meɗen anndi nelaaɗon ɓe maaki ɓe ronku ko ɓe waɗa ɓaawo an sina wattitugol itta komi adduno kon ɓe rewira joom maɓɓe ko ɓe addi kamɓe malakat ɓe wiya ko noon ɓe waɗirno nelaaɗon ɓe maaka mi torike on walliteelan fa suhqan yo allah on pottimɓe yurmene mum ne ya ihwan bida waɗaka barki kaɗum no waɗa barki ko addatama on anndi ko ɓuri hulɓinaade fof ko neɗɗo yaade haa tanjino huunde lutta hendagol nde nden fuutomo ndono muusi hara on kadi kañum immoto anna menen ko yiite ɗum men ha yimɓe aljanna mi yamen darta to ɓay men tanjinaaki o si naataali aljanna haray ko seeɗa sunii kono immoduɗe ɓernde kew ko aljanna mi weerata sabu komi joginoo kon wiyeɗa ko adduɗa kon fopp ko ñolɗum nafataa hammu to potto naato ɓen naata ɗum ɗo no lorra ɓernde ɗum ɗo no lorra yangiiɗo ɗum ɗo noon haɗi ɗum ɗo wo si tawi en jaɓi ɗoynorde qur'ana e sunna harana qur'ana e sunna la inna wajadna aba'ana ala ummatin wallinen ɗum to wa ida qila lahum ittabi'u ma anzala allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna wallinen ɗum to innama nattabi'u wala nabtadi koyen jokku haaɗen kadi kaɓe jokkuɗen ɓen haaɗi ɗon on anndi noon goɗɗon memata nde toɓɓere wi'a waɗay ko nelaaɗo waɗunoo kon yerko ɓe waɗunoo kon haaɗa ka ɓe haaɗunoo ɗon o heɓa ɓuttu haa o maaya ɗon anndi o heɓataa ɗum kalen sikka ɓuttu heɓotoye ɗum oye wallahi laawol aljanna wonaa tamaroore ɓenndude nde muytataa tun ɓattaa ndiyam laawol aljanna ko mafrushun bil ashwak mahfufun bil makarih ko bulle wallina e maggol koko mettata wonki tungol howiraa ndeɗa naata toon haray soñjike ko yoni mo wi noon ɗum heɓoray ni haray o tardi ara nun ɗum nde ɗo toɓɓere wiyeteende bid'atu subu'i si boobo jibinaama ñande o heɓi balɗe jeɗɗi bid'aaji wonaaɗe waɗeede ɗon ɗin hiɗi ɗuuɗi haa aadaaji mum ɗin no serti a yaha e nokkugoɓe onon naamu mon ɗo ko honno ɓe hiwrama goɗɗum yaha nokkugoɓe hiwrama naamu sertuɗo bida wonata gootum ko sunna tun wonata gootum mi sikki gila nelaaɗo ari juuli nayi fanaaɓe seeni ɓe acci en ɗo en meeɗal tippaade leydi ko ndi woɗɗiti wo ko ndi waɗi wo ɓe inna julnu en ɗon darne wiyon onon ga fana ko jolu sikki a habbiray tun waɗanayi ka ɗon anndi fii on ɗum fof woni gootum ko ɓayri ko gooto addi siko addaa ko woni iwri ka serta haray ko ma ɗum kadi serta sen jokkino nelaaɗo jombiri noon e lanndata ko honno woowirɗo ka lanndoto sen jokkino nelaaɗo denniri noon e lanndata ko honno woowirɗon sen jokkino nelaaɗo jokkiri mayta noon e lanndata ko honno woowɗon en waɗay tun sabu haray fof ko gootum ka arabu ɓen shar'inana goɗɗum e ɗi enen bale ɓen shar'inana ɗen goɗɗum e ɗi ko ala haddin sawa idan ina jeeya e bid'aaji ɗi tawatano gasa ɓuy suusata wowlude bid'a mooɓondirgol ñande balɗe jeeɗiɗi innugol boobo ɗum ko bid'a ɗum na makruhu de ko bid'a ɗon anndi fii honɗum woɓɓe nayi meɗen jaɓi saha mooɓindiri worɓe e rewɓe jillondiri ɗon haray ɗum ɗon wona bid'a noon ikhtilatu rijalu bin nisa laysa bid'a bal innama huwa muharrama ɗum na bid'a noon dey jillindirgol worɓe e rewɓe ɗum kala ka waɗa wona bid'a noon sabu jomumen en rewirtamo jillindirgol ɓe ko woni bid'a kaka goɗɗo waɗi huunde harano rewirde nden huunde joomi men sa jillindiri worɓe e rewɓe ɗo e peera ma e dennabo ma e fatunde gollal ngal kongal haram wona bid'a ngal wiyete nowa si tawi a daasiɗo coñci feƴƴi senngol e holɓundere nden goɗɗo suusta wiide juppitugol coñci ko bid'a juppitugol coñci ko haram fembugol waare wona bid'a ko haram liannaka la tata'abbad bil halq
إنما تخالف الخالق بالحلق فمخالفة الخالق حرام دونك كو حرمنا بدانو بس أنا وبرنا مدن ko moɓondirgol he ñande balɗe jeɗɗi on nodda siɓɓe mum ɓe yiɓɓe mum ɓen waɗa ɓe e suudu worɓe ɓen fuu etta rewɓe ɓen waɗa ɓe suudu defa ñaamete on waɗana ɓeeɗa e ɓeeɗa si ɓe faala hara ɓe yiidata sakko ɓe buɓɓondira ko ɗum ɗon woni biɗa on na goɗɗum ngo dey ko noddugol ɓeɗon ngol nden ñalaande mooɗindira ɓeɗon woni biɗa on si ɓe mooɓaama nokkungol tum ɓe jillondiri haray biɗa e haramu tumbondiri kasi wona wiigol menen worɓe rewɓe jillondirta de 10 heures kadi haray men waynondiri on ɓoy maayo won ɗon haa 10 heures ɗum ko an faala ɗum yaara hada amru min indik ɗum ko an faala wadde joɗɗinde ɓe ɓen haa 10 heures ko an kadi faala 10 heures yo waynondire nelaa ɗon konto haa ɓiyaahi ɓe happuno ɗon haa 10 heures ɓe salmin subaka ɓe makki mi jibinanaama boobo min nimo Ibrahim ɓe woti ka suudu maɓɓe wiiɗen goɓɓe jokkituno ɓe ɗon ndaara no ɓe feƴƴiniri woyo yetan kombo wonno on ko ɗum ɗon woni biɗa on jantoɗe moƴƴa cheikh amre abdoul mun'im ɓe maaki wa mimma yanbaghi التنبيه عليه في هذا المقام ما انتشر بين غالب الناس من الاحتفال باليوم السابع من ولادة المولود على طريقة مبتدعة وسبيل لم يرد في الشرع الحنيف ما يثبت الندب إليه أو حتى إباحته ولا شك أن اختصاص يوم من الأيام بالاحتفال خصوصا إذا كان ذلك على سبيل التقرب إلى الله يلزم دليل شرعي معمول به من الكتاب أو السنة الثابتة ومن ثم فلما لم يرد في الشرع الحنيف ما يدل على استحباب اختصاص هذا اليوم بالاحتفال أصبح الاحتفال به بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإذا أضيف إلى ذلك ما يقع في هذا الاحتفال من مناكر ومخالفات شرعية زاد اسم فاعله أينا نقول سمو بندرام هرا جل ندر المخالف في أرالي هرا يكو بدعة ودا شغط جل ما بدعة وانتي بدعة واسم ومخالفة بدعة كلون دغول kono jillinirgol worɓe e rewɓe ngol ɗum ɗon koko harmina biɗa wiyete ko ɗum siɓe maaki no jeeya ko hande findinde koko saaki hande hakkunde yimɓe ɗuuɗuɓe immorde mooɓindirgol yimɓe ñande balɗe jeeɗiɗi jibinede pay kunku naɓa ɓe mooɓindira ɓe laawol sincangol ngol tawta meeɗali jolde ka sharia fewɗo ko hollata yiɗede ɗum ma ɗum hay dagagol ɗum meeɗali jolde wo sikke ala hertinalngol nde ɗo ñalande balɗe jeeɗiɗi mooɓindirgol yimɓe ɓen fi innugol oɗo boobo tentini noon si tawi a fiɓi waɗugol ɗum ɗo kadi ko weltinirgol joomi men wonɗa waɗirde ɗum wo ɗum ɗo si tawi tun a fiɓi waɗugol ɗum ɗo no haani wadde hino jeeya e nder diina kan waɗɗotoma addugol dalil sharia yankojo gollitiranooɗo ko kon ɗawande ɗo wiya nelaaɗo e sahaba ɓen waɗi ɗum ɗo on sa heɓi dalilu shar'i mamulun bihi kono ɗum ɗo alaa ɗum hara ɗum no retta min alkitabi e ka sunna asabita na sunna bimana daifu kadi na ko baketene laaɗo arana kamɓe maaki wo ko gila ɗon awa ndaaruɗen tawɗen ɓayri jolali ka sharia ko hollata yiɗeede hertingol nde ɗo ñalaande mooɓindirgol yimɓe ɓen fii mayre awa en yi'i mooɓondirgol ngol nde ɗo ñalaande wonti bidaa koko sinca wonon kala ko sinca ko majjere kala majjere na ɓay joomi mum naadoya ɗum yiite en faami jillondirgol worɓe natal ɗo e rewɓe natali ɗo bida'aji wiigol aadaji ɗi tawta goto anda kadi itta natal ɗo ko noddugol ɓe ngol tumɓe jooɗoɓe habbo defeɓe ñamagol ɓayri ɗo a sikka imam malik koɓe maki kon kala sincuɗo ka diina ɓeydi ko nelaɗo waɗano o yii ɗum no hana waɗede haray o feni o wi nelaɗo janfino feññinano ɗum ɗo kanko ni feññinde ene nelaɗo jibinanaka ɓiɓɓe maɓɓe ɓen jibinanaka
sahaba ɓen jibinaali enen si tawno moɓugol yimɓe ɓen defana ɓe jonnaɓe ɓe ñaama ɗum ɗo no jeyanoy ko weltinta joomi men nelaaɗo suuɗayno en ɗum si en wii ɓe suuɗata en kono en waɗay tun enen woni fii hon ɗum hadi yondinoren limaada la naɓɓe fo haytu waqafa al qawmu haɗen kaɓe haaɗi ɗon yasi wosi en ɓeydi ɗon kadi lundanɗe ɗe tawta no jillondire toon worɓe e rewɓe e tappugol jimɓe e heɗagol musique e soro sarare e ko nande muɗum woɗo no on kiɗi ɓeydiri wo ko non woni ɓeydorde bakkatu si o haaɗiɗa ko mbiɗa bakkatu mbiɗa on tuma jogii ɓe nganndi ɗo wiyoɓɓe nga menen min mooɓay tum bimbi law kadi haray 10 heures min waynodiri ɓeeɗen lanndiɓe dalil addugol haa e 10 heures noddugol ɓe mooɓa ɓe senndindira worɓe rewɓe homɓe wii ɗum nelaaɗo hari waata wadde ɗum hara jillindiraali ɓe si tawi hiɓe waawno ya ahi terto labingol ka diina goɗɗum imamu Shafii ɓe maaki man istahsana faqad shara'a kala labinɗo huunde nde o yii ka diina o rewiri joomen o woni shar'inoowo ɗimmo hakkunde makko e joomi men no joomi men noon haana wonde shar'inoowo wona shar'inoowo ka dow leydi ɗo ɗum fodda e maaɗa ko wano noon wo hino jeya e ko tawata no saaki hakkunde julɓe ɓen ko tawata hannde haajuuji woni al afrahu saqita haajuuji ɗi tawata ko jaasuɗi yanɗi few ko waɗi noon ten anndi nootagol noddaandu peera ko waajib kono nootagol noddaandu peera ka joomi men lundete ma lundaade joomi men ka woni no harmi ɗiɗo ɗiɗi ma tumbindiren ɗi si on kidi noddaama peera nelaaɗon ɓe maaki man du'iya ila walimati ursin falyujib kala noddaaɗo e peera yo nooto bal Abdullah ibn Umar wi wa man lam yujibu faqad asa abal qasim kala noddaaɗo peera o ronki nootaade hara o lundike nelaaɗo o yii nootagol peera no waɗɗi Abu Ayyub al Ansari ɓe firtangen ɗimakuuji nelaaɗo o Abdullah ibn Salim meeɗi wadde peera tawi Abu Ayyub al Ansari no wuuri o nodditi ɗuuɗuɓe o yehi hawta Abu Ayyub al Ansari o wi miɗo faala ya nooto ka peera an ñalaande kaariri Abu Ayyub al Ansari wi mi noototo o ari Abu Ayyub al Ansari hewtita yimɓe ɓen jooɗike moƴƴa heewi Abdullahi wi Abu Ayyub al Ansari feƴƴu nder wona nder o ari o ñori rido on o wi yo naatu tun o tawinen ñannen jaka Abdullahi no ɗaɓɓoye coñci holtini maadi nin fof nandi wa suumugol fi suumugol ayibeji maadi ni Abu Ayyub al Ansari uggini yimandi no holtina tun yiltiti dari wiya Abdallah kombonaaduma e ɗum anda nelaaɗo haɗi ɗum ɓe maaki enen ko en julɓe en yamiraka holtingol maade na en holtin kaaƴe kono waɗandandi maade linke o wi ya Aba Ayyub al Ansari miɗo anndi ɗum ɗo moƴƴa kono hannde on galabani nisa sonnaɓe foolimmi hannde waɗininmi ɗum ɗo ko tawata hannde boy no jarribora ko sonnaɓe foolimmi waɗininmi ɗum ɗo Abu Ayyub al Ansari wi wallahi ya Abdallah mi meeɗaali sikkitaade ma mi tañƴino si tawi an ko a gorko mo ɓeyngu mum foolata waɗina ɗum ko anndi moƴƴa nde aɗa hewti ɗon ɓeyngu ma foole waɗine ko annduɗaa nelaaɗo haɗi a hewti ɗon o ñaaɗi ha o wiya Abdallah gila hannde haa mi maaya la adkhulu laka baytan wala akulu laka ta'ama ɓay debbo foolete waɗine ko nelaaɗo haɗi gila hannde mi naatata suudu ndu hoɗuɗaa haa mi maaya mi ñaamataa ñaametee defaaɗo ka suudu ma haa mi maaya ene Abu Ayyub al Ansari ko mutashaddido honno ɓe no sattini on ene si goɓɓe men hannde waɗiri ni wowliri ni konto fi o nanete kon ɗum o ñaawete ko mutashaddid ko mukaffir ka Abu Ayyub al Ansari wi hoten katabul sifaf mawjud la adkhulu laka baytan wala akulu laka ta'ama naaɗo on tun dey hay si wonaa ɗo suudu ma mi naatitata ñaamete defaaɗo kama mi ñaamata
ɓay debbo foolete lundoɗa nelaɗo ɓe rewɓe no mari ɗen doole o zamanu men e jonti galleji ka haaju si taƴama siɗa mari hakkilla tawa feccere makko on ko debbo o ngardi gorko on yiwtiri ɓaawa tum wa bukkol no jokki ala nafoore yaahi joni men o wi anta mas'ul wa rajulu ra'in fi ahli baytihi wa mas'ulun an ra'iyatihi an ko a ayninaɗo ɗum ko ayninaɗa kon ardike ma honno aynirta ko ayninaɗa kon fornima ɓoggol woni yeeso a woni ɓaawo kono aynirta ɗum tewa anta mas'ulun amama Allah ɓe wi ina jeeya ko hanuɗen wattande haqqil ɗiɗo haajuuji wona ɗi waɗede peeraji ɗi tawata yimɓe tappete majji scène musical joni yahay e majji worɓe rewɓe pentiɓe yahay e majji lundiɓe joomi mum yahay e majji sooro sarare nden a ronka e anditude a sikka e tun tuma darngal fokkita sabu nokku jiiɓata ko ha hewto si darngal fokkitama joomen o wi ayiya yimɓe men nden ñande yawma yakunu nnasu kal farashil mabthus lil fawda jiiɓordu ndu hara e sikka sa tawi allah puccuji jooɗiɗi anndaɗa arde a jahiniɗi gooti andata honto fewtirta hara ɗum no ukkodirani ni e hino ronde worɓe rewɓe no salmodira yimɓe rewɓe no penti hoore mum hino waɗi parfenji tawi julɓe ɓen yeggiti nelaɗon ɓe maaki kala debbo lootiɗo ɓurni yaltika suudu mum o rewi e worɓe ɓe heɓi barngol makko ngol haray ko waɗɗo zina fa hiya zaniya hadis o nden hani mogo janngude arana en wondema yen wowlu har ko mana wi nelaɗon ɓe maaki ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qawmin liyajidu rihaha fa hiya zaniya kala debbo urniɗo yalti ka suudu mum yalti worɓe ɓen heɓi barngol makko ngol ka yaasi ko zinuɗo joni noon ko rewɓe julɓe ɓen e ɓiɓɓe julɓe ɓen ene ndi jiiɓoldu wondu wadde ka yaasi ɗo fof ene ɓe ko ƴiwɓe ka kammu futti waɗi ɗum si ɓe gayniɓe hoota kaka ka leydi ɓe yalti si ɓe gayniɓe naatita konto ɓe woniɓe naka cuuɗi julɓe ɓen konto ɓe woni yaltuɓe taka cuuɗi julɓe ɓen kono karamo koɓɓen ɓe maaki wosi neɗɗo wakkilike lundade joomi men fii haaju mum fii peera mum fii dennabo mum wo haray hira jaasi ha ko waɗi noon an a yettiri joomi ma yeddugol mo siko ɓiɗɗo yeddirɗa joomi men ñande o jibina woɓɓe no jokki gila ñande taga feebugol ɓiɗɗo ronku heɓude an o suɓe o jonneta koye a yeddumo ñande ɗum yettete moƴƴi siko ɓeygu ko wano noon wotay noon en ronku faamude nelaɗon ɓe maaki konngol gootol neɗɗo hino wowlangol timmorde tikkere joomi men ngol bugoyomo ñande darngal ka nder yite ko yata duuɓi 70 wo fama fa kayfa bi kalimatin fa kayfa bi laylatin kamila si tawi konngol gootol tikkere joomen no bugo neɗɗo nder yite duuɓi 70 ko ɗum faamuɗen dariɗo waali e hoore koyɗe mum jillodiri worɓe rewɓe musique no tappa ani haa weeti fi sakatillah o konto sakkitoto wona ka galleji julɓe ɓen ndi peeraji ni wadde sikkuɗen kono ɓe inni wo en haanuno wowlude seeɗa kono joni ɗen haani wowlude moƴƴa wo ko ɓuri hulɓinade kon joni rewɓe guumiɓe ɓen almutahajji baat ɓe naati e bara on ɓe amay joni ɓe yimay ɓe yahay ka musique ji ɗin watte toon ka peeraji ɓe nako gore an jomba noddi timmi ɓe yaɓe ama komi ñangan wona jombede hande ɓiwata ronkude tawede ɗum kono sa mayino a tawata noote kaaɓi ala ɓe maaki wo ɓaawo ɗo jahiliya hari debbo ma gorko marɗo haaju ka mum teddungal maɓɓe ngal no haɗi ɓe ɓukkagol ama hakkunde yimɓe ɓen majjuɓe ɓen atto islam wona julɓe ɓen dey wo hari kamɓe koɓe andira koɓe yahay ɓe luwoya yimoɓe ama ɓen ɓen ara naata tappa yima ama ɓe jooɗoɓe ndaara kono kamɓe ɓe andiranoka ɗum wo joni noon julɓe ɓen kañum yehi ha tawi ko yawluwa tappoɓe ɓen kañum wona amoɓe ɓen
tanani fewndori ɓeeɗa har ɓe amata majjuɓe ɓen hari si ɓe heɓi haaju ɓe noddi goɗɗo ari yo tappu o yima koye ɓe jooɗo ɓe ndaara o tappa o yima o ama kono ɓe naye ɗon kamɓe ɓe faala on ɗon ɓe faala kono jooni noon julɓe ɓen kamɓe si tawi hewti koye ɓe luwoy scène musical on ɓe luwa ka fawete ƴawaye ɗon fawowo kase toon jooɗo na fawnamoɓe ɓe faala ɓe darooɓe ukko jaman huuɓa ɓe wirtoo ɗon ɓe ama haa ñannde ɓe faala wo ko ɓuri hulɗinaade kon rewɓe buumiɓe ɓen no hukkaade e ɗii baraaji jooni ka peeraaji almutahajjibat jente moƴƴa walaqad kanat il afrahu fima mada la yarqusu fiha ahadun illa raqisa wa kanu ida aradu wasfa imra'atin khali'a qalu da'a min zayyi raqasa wa amma al'ana falkullu yarqas hatta almutahajjibat والرجال أين أنتم يا أولياء الأمور أذهبت غيرتكم على أعراضكم إنا لله وإنا إليه راجعون wo hari ayde dana majjuɓe ɓen ko waɗatano kon joni rewɓe suɓaɓe sutta moƴƴuɓe ɓen si peera waɗi ko kamɓe yata hino hayla toon jilbabuji ama buumiɗo e nder kurumwol amugol wo aynal haya honto hersa kan woni aynal hira honto hirande nde woni honto mawɓe o ɓen si o ala mawɓe honto moodi o woni kana yeggiti nelaaɗo ɓe maaki alayhi salatu wassalam tato naatata aljanna hino jeeya e maɓɓe addayus alladi yuqirru lfahishata fi ahlihi yi'o ɓeygure mum no bona o deƴƴa o ɓanta ko tew mi ronku ɗum mi jokkiiɗo haa mi ronku wallahi mi ronku wo o naatoyta aljanna sabu ko jonnaaɗo ko haani gaynude o wi o gaynata nelaaɗon ɓe maaki ma min rajulin istara'ahu llahu ra'iyatan فبات غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ala gorko ma neɗɗo mo joomen halfinta huunde o waalo o welsino aynugol nde o maaya sina joomen harminana mo naatugol aljanna jooni noon hayyaka ka galleeji julɓe ɓen ɗum ɗo wona waɗeede tawa kadi yahooɓe ɗum ɗo ɓe hino felliti oɗo peera ko ni o dogiroyta kono wiya simi yahaali ko nena mawɗo ko baabe ngam mawɗo ni okkude ɓiɗɗo mum ko kotan woni jombude ko ɓiɗɗo bappan hara ko ɗi naada tama yaahi ene ɓiɗɗo bappa ma on e baabe ma e yaaye ma haysi ko nene ma no ɓuran ma joomi ma kaɓe weltoto joomi ma tikka ɗum no hawran ma an sa wi hi anda ɗo joomin o wi lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawma alqiyamati yafsilu baynakum endam maɗan ko yiɗuɗaɓe ɓeydu ma ɓe nafatama hay fus ɓe addi konngol ɓe wi kala onon siɓɓe faalaɓe jokkude en ɗan muɗum ɗan hara lundaki joomi men tawta lundotoɓe ɓen e hino feere nden wa ida kuntum turiduna qada alwajib fadhahabu qabla alfarhi aw ba'dahu wa illa famata yakunu takhir wosi tawi kiɗa faala tottude haqqe siɓɓa ma on hara bonaki e joomi ma ta accu ha ñande o nodditi yeddugol joomi men ngol yaha ɗon jooɗoɗa landi a gaynata ittude ɗum ma ɗum no gasa jooɗoɗa ɗon ha dimba hoore nata ama an tigiri ka seytan na ɗon noddata ko ɗon o noddata woɗandi kon nu waɗata si tawi ɓe jibinanama boobo ɓe inni denna bo angon koye tenen wo yahoyasewe iwroɗaɓe ɓetta boobo on toranoɗamo barki nelaɗo ko ɗum waɗayno siɗa mari ko wallitoraɓe okkoraɓe waynitoɗa ñande jomumen lundete ka galle maɓɓe ta tawe ɗum dey wo a wawali attinde accu ha ñande peera maɓɓe on feƴƴi yaha tawoya okkuɗon ma jombanoɗon waɗanamo ko faalaɗa kon ɓayɗayɗi jokkade enɗan kono wata jokku enɗan ka joomi men lundete idhabu qabla alfarhi aw ba'dahu ɗum ɗo noon arrijalu wannisau ala haddin sawa o wiisi en wawali ɗum hara hiɗen landodira ko honde oɗo bone iwata ka dow leydi ko honde si tawi enen wiyaɓe no moƴƴi ɓen en suusali
wigol baaɓe ngam mawɗo waɗa peera mi jooɗo mi ronke yiyeede ton wallahi ɗum no waawi wonde ɓayri joom men no waawi solde luɓaaki maara ya haali ka a yiyata toon kadi so soli wonkimaaki a yahay so muusini hoore nden a yahay mi sikka hay ko ñiire muusuma a waawi ɓornaade ɗo haa laaɓa si joom men yiɗaa yaha so pikkinde a jooɗoto nodda téléphone yo mi wata yaade harin fokkiti kono jaafe ka a yahay ɗon ɗum haɗi a yaha ko ɓayna baaɓe ma mawɗo ko ɓayra heɓi ko ɓuran maaɓe cellal ngal a dasata ko yaha dasata ko yaha wattonen haqqil wo si tawi tun en waɗali ɗum haray ko honde ɗum iwata enen si tawi enen en wakkilaki waɗirde ni waɗoɓe ɗiɗoɓe lundoɗen tawdede maɓɓe ñande ɓe waɗata nden ɓayri ɗen felliti en ala doole haɗugol ɓe waɗugol kaɗen mari kombo mari ɗen kombo yatata scène musical no joɗɗina ɗo hino utto aradare no inna alhamdulillah yafe ɗannino yen ɗon taw wowla ɗon ha ɗum natte sunna o sakkito dogude ɗon kombo ko enen si yehi ka biɗaji ɗin waɗete ɗon jawle hume na en jooɗoto haa ɓe gayna luubaade ko ɓe luuboto kon fof immone yahe kaɗen waawde sansude goɗɗum jon noon ɓayri a gayna ta sansude ya akhi awata jooɗo ɗon si a jooɗike a ittaali a waɗaali innakum idan misluhum fama alfarqu baynakum al-aasi warradi bilmasiya kum sawa yedduɗo joomi men e weltorɗo yeddugol ngol no fota ter hay so yeddaɗi ɓe wino sen jaɓal ɗum haray ko honde ɗum iwata musidɓe lannoɗen ɗum hoore men senen ewi min ɗo mi susta porgetude ɗum kafanane peera waɗa mironke yahude ɓe sanctionnete ɓe ittinte on ɗum ɓe ittintama kala ko ɓe duwañi haa ɓe ittinen si honnu to jamango yon wallinde ɗum wigol kala ko watta ko ma versaɗo versaɗo ɗum ko naw'un mina riya par ce que kala ko waɗanta joomi men neɗɗo henndo ko ma karambol doga e hoore ɗum indema doga ñalanden doga ɗum on waaloɗa wiye kadi awa arɓe ɓen hannde ko kaari addaali kaɓe addano e haa ɓe attirayi so jombi ta gooto yaw so mayirama ta gooto yaw so heɓi perde dennaɓo ta gooto yaw ɓenna ɓe sanctionneraymo ɗum ɗo ayna allah on to lillah on to sabu joomi men on ene ko hillanan mi hallane fewndi o anndi ko ɗum fulɓe fuuta ɓe wiyata ko hillanan mi hallane kala mo waɗanalima ta waɗanmo joomen kon ɗum o wiyoyi to imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nuti'imukum limaada la nuridu minkum jazaan ɗum ɗo no woɗɗondiri kano ɓattondira nelaaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam hino jeeya e ɗowdinoyteɓe ñande darngal tahta al arsh wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu ka neɗɗo marɗo ko okka o ɗetti ko okkata o mondi o suuɗi ha hara nano ngon yi'aani ko ñaama ngon woni okkude kon naafi yiitere neɗɗo yi'a joomen o wi nelaaɗo ma ko joomen yoɓoy taw ñande darngal ko ñande nangen tippina e tagorne fof no lakka joomen sortamo ɗuyamo ko ɗowdi o ndaara ko feƴƴata ko ɗum ɗo no serte windugol ɗi bukkuji yaahi adde 1000 francs o windu addaali anndi koye kadi addaano anndi ɗo kadi addaali woni jelu ɗum kom kana ko ñamande ni haɗa tawi ɗum ɗo ko ñamande ni kana na lillah wona waɗireede te joomen o wi la nuridu minkum jazaan wala shukura tawiyan mi jaran tawiyan moƴƴi yawtu ɗum ɗon yiɗa ɗum woɓɓe sa hokkuri men a watala wiide hay mi jarama a wayray eno woodi ayna la nuridu minkum jazaan wala shukura no woni jooni noon ɗo si tawi en huli ɗum ɗo haray faamen elaɗon ɓe maki man iltamasa rida allahi bi sahati nnas kafahu llahu mu'nata nnas wa man iltamasa rida nnasi bi sahati llah wakalahu llahu ila nnas kala ɗaɓɓuɗo ko weltinta joomi men kon hay simɓe ɓen tikkay joomi men weltoto yonamo kadi masibo yimɓe ɓen
kala ɗaɓɓuɗo ko weltinta yimɓe ɓen kon hara jomumen tikkay ɗon jomumen tikkanaymo accidamo kadi e yimɓe ɓen hara noon ɓe gaynantamo kaɓe gaynanaymo ɓe maki riwaya goo man iltamasa rida nnasi fi suhtillah bimana sakhita allahu alayhi wa askhata alayhi nnas wa man iltamasa rida allahi bi sakhati nnas radiya allahu anhu wa arda anhu nnas sa ɗaɓɓi ko welata jomumen kon hay si kaari tikkay ɗon si jomumen weltanike ma weltoto sabu inna alquluba bayna usbu'ayni min asabi irrahman yuqallibuha kayfa yasha ko jomumen yiltata ɓerɗe ɗen sa jokkimo ha weltanike ma haray moƴƴi ɗum ɗo ko wana noon sen gayni ɗum bange ɗiɗo feeraji aren kadi ɗiɗo fatundeji ɗi heɓeten en andi fayda ɓuy kadi eno jokki sunna ha ɓe waaliɗo maayi ara gila ɗon anda ko jokki ha ñande waynodira ɓayre andi nelaɗo no jokki fi mayɗo fi neɗɗo gila ka waali o nawni ha ñande o iwta surrede ka ɓerɗe ala ko nelaɗo acci kaɓe acci goɗɗum kala noon ko ɓeyduɗen ka nelaɗo haaɗino ɗon hara en sinki ko ɗum Cheikh Albani ɓe waɗi ahkamul janaisi ɓe addi ko sunna on addi ko fof ɓe fermi ɓe waɗi yeeso ɗon wa bida'uha ko memuɗa ɗiɗo wo ko biɗa hina jeeya noon e bida'a al janais neɗɗo on waalo feƴƴina go'o ka muññintingol fi makko muññintingol fi makko ngol aadaji ɗin ko jokka ɗum noon ka janngoɓe e ka janngatake ala haddin sawa ɓayɗen yawde fatundeji ɗin ka si tawi on kidi feƴƴini arama weeɗama ka makko ɗon habbama ha o lootama o rondama o surrama ko wigono o hara jama on no toroniri yo yilto ka galle duwonire ambo wima ɗum duwondire toon ɗum kana en anda koɗo waɗanaka ha o surra yawti ɗon wo feƴƴi sina hara ko hombo waɗanoymo ɗum giɗo makko surtout ɓiɗɗo makko hara kadi ko du'a ɓayri kan addu'a'ul jama'i inda ta'ziya bid'a si gaynama ay Cheikh Jabri Jazairi ka minhajul muslim nden ɗon fayda janngowo sunna mo ala ndeka suudu mum ɓuuɗa yeren hoten ka babu aljanais ta'ziya maɓɓe ɓe maaki salaf hadihi l umma gila nelaɗo ha qurunu mufaddala gasi ɓe anda yahugol jokka mayɗo ha o surroye yilto kadi ka makko ɗum ko bid'a yiltorɗake ka galle makko siwrama surrugol halas ko ɗum jokkita koko fewndi siwrama ka ɓerɗe ka golleji ma ka programme ji muɗum amma artugol kadi jooɗo weede ɗon ɓe wi ɗum ko bid'a noon joɗogol ɗon habbe du'ondirde ɗon ma ɗum o jon oɗo fatunde jooɗo habbo ɗon aroɓe wiya ko mami simi joɗaki ɗo mi habbiɓe kadi hara wiyete kadi mi ala yurmede nelaɗo jooɗino habbi ñande Hamsa feƴƴini ko hombo feƴƴine siɓɓe nelaɗo yurmi nelaɗo ɓuuri Hamsa no woodi hay ɓiɗɗo maɓɓe yurmiraɓe o Hamsa few Jafar bun Abi Talib en yino ñanden ɓayɗo feƴƴini to ɓe ari ɓe muññintinni ɓeygure maɓɓe makko nen ɓe hooti ɓe jooɗino ɗon ɓe habbi kamɓe Jafar wona ɓe baba goto ɓi baba gotoɓe kon bonno ɗon darantoɗo Jafar ɓuuri nelaɗo kombo ɓe jooɗinono ɓe habbi ɗum ko ɗum Cheikh Ousseymin ɓe maaki tumbodirgol ngol jooɗo neɗɗo siɗɗo bi mana mayiraɗo on jooɗo uddita damal habbo aroɓe ɓen ɗum ko biɗa si o watti ɗon defugol habboroɓe o watti biɗa goɗɗo kadi ñiri defatake ɗon na perani yaahi na perani ko anda ko neɗɗo feƴƴiniraɗo on kawtal ngal defata ñiiri naɓanamo ɓayri kanko hande mo mari suno no gasa henngengo e makko e yaagol marché ara defa ko faami ñaama kanko mari suno hande giɗo makko no yehi kawtal ngol defo addanamo kono enen on kidi ko ñande maapi wo o ɓeyde maapaade si goɗɗo waali ke ɗo feƴƴini hara o nawnuno o waali hara ko probléme ordonnance timmugol angal timmugol ordonnance wonata sabu o feƴƴina o windane lekki ronke tumbondirede kin lekki soode o waalo o maaya ɓenna o ɓe waalata ko maaya ƴiiƴan ronka hibbede hanno yaltino mbuuɗi ɗin seende ɓe wuuri soodon lekki kin
nagge no wallide hirse ɓeeɗo maawiɓe ordonnance maɓɓe no waalimo yo ɓaaka ya ihwan ayna lillah on to sabu joomen ngo woni wiye kadi wawata wonde abadan ene nelaaɗo feƴƴinaali kaa ɓe wuuri naa ɓe feƴƴini nelaaɗo ko njelo accunode ɓe feƴƴini sahabaɓe mi sakki khulafaul arba hari no wuuri ka aboubacre omar ousmane ali radiallahu anhum ɓeeɗo fof no wuuruno billahi alayna ɓeɓe hirsanno nelaaɗo ngeloba ma nagge ma ɓe umma baalu ɓe hirsuno ene waali ɓe maayani en ɓen no teddi ɓuri nelaaɗo enen ɓe wonɓe hirsande ɓeeɗo hiɗen mari feere e teddungal e faamu ɓuri aboubacre e oumar e ousmane e ali ko nelaaɗo waɗanaaka ko ɓeeɗo waɗaali ko hombo marɗa waɗanteeɗo ɗum an waɗowo ɗum on ko a hombo nananta wallahi si tawno hibbangol ƴiijam mayɗo no newino no lapano sahabaɓe yiirayno ɗum nelaaɗo sahabaɓe maɓɓe capanɗe jeeɗiɗo maayi ñande wootere o futti ka tabita capanɗe jeeɗiɗo ñallal gootal ɓe wara nelaaɗo surri ɓe arti kaaɓe hirsanno goɗɗo naa ɗon Hamsa warano nelaaɗo holli sahabaɓen ɗum jeyaaka e diina sahabaɓen ayni nelaaɗo haa ɓe feƴƴini ɓe ɗetti ɓe surri nelaaɗo ɓe haaɗi ɗon ɓe holli ɗum jeyaaka e diina enen heɓen ɗo wiyeteeɗo waalata ko maayi sina ƴiiƴan hibba on mbo woni o kana teddungal ngal no heɓi o kadina ko teddungal nelaaɗo ngal no heɓi e mum seeɗal ka goɗɗo no tedda ɗo aranaani waawa nelaaɗo jokki ko nelaaɗo waɗanaaka kon yaafi tawi wiye waɗanay ɗum bani adam si tawi ko feere e yiɗugol e teddingol ko aboubacre siddiq yiɗi nelaaɗo ɓuri kala ko neɗɗo yiɗata neɗɗo o waɗanaal ɗum nelaaɗo en suusata wiide hari jawdi alaa ko hirfee ka har alaa awa sorto weŋŋi ɗum nelaaɗo ñannde Jaafar feƴƴini ɓe wiyanno sahaba ɓen defe ono ñaameteeji neldon ɓe ngure Jaafar ne ɓe heɓii ko aanini ɓe enen noon ko si on kiɗi waali ke maayi jawdi aliyatiimahoy koye o acci alaa fuy koy ƴettee walline hirse ɓe ñaama haa lanna ɓe hoota ɓe acca koye hara alaa ko koye ñaama ɓe jonnotaa koye ɓaawa ɗum ko koye ñaama moƴƴii ɓayri a yiyataa doo ka ɗuuɗi kaw waaloto maa ɓe goɗɗo no mbiɗe tingaari ndi ko wiigol naare si naare ngaari no woodi hirse honto ndi yaltata ka dingira makko si tawi koma ƴiiƴan hibbe hade sooda hibba te kadi ɗum ɗon nafataa mayɗon ɗo si tawi ko sakkanagol mayɗo ɗum nafataamo fus ko nafata mayɗon nelaaɗo yoolani en sahabaɓe wi nelaaɗo ene sakkanagol mayɗo si o maayi hino nafamo nelaaɗo ɓe maaki sahabajo wi kon ɗum ɓuri moƴƴude ko nafata mayɗo so feƴƴini nelaaɗo ɓe maaki ko sakkuyul maaɗi ko yarnugol ndiyan naa hibbugol ƴiiƴam enen e wiyama ndiyan ɓe jokki ƴiiƴam e se moƴƴi on yaani banu israila ko ɗum wadduno e annabi Moussa ɓayɓe ari ɓe wi yeeto men udu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya annabi Moussa ko wino ko bakkara kala nagge nge nannguɗon hirse ɓenni anni ayyu bakkara lawnuha kayfiyatuha tashabaha alayna lamma shaddadu allahu alayhi iɗen wiya ndiyan nden jokki ƴiiƴam ɗiyon ese moƴƴaari jooni noon ko ɗiɗo tati woni hoore asli ngurdam ɓan ko kaari heɓi peera o rimi ɓiɗɗo rimaaɗo on jibinaaɗo on maayi kaade mari haaju ɓuri ɗi tati addanen haaju tan mo nayo kaari no mari peera ko ɓaawo peera ɓiɗɗo taƴƴina ɗenno boyani on jibinaaɗo o feƴƴini ɓen mari ɓuri ɗiɗo tati haajuji tumbondirteɗɗi ɗiɗo noon fof en yii en hawrondira e nelaaɗo e majji kon to hawrondirten nelaaɗo enen awa e gurnam men ɗan kaka raɓɓindingol coñci ɗin tun acci tawaare men ɓuumareɓe ɓen koyne gogo wona wolonede naaɓe annda ɓen naaɓe annda ɓen wona wolonede ɗum de ko ɓe wi ɓe jaɓi ñentinde nelaaɗo yaafoto waare inchallahu haa maaya dasata coñcol haa maaya debbo mum ma ɓiɗɗo mum wirtata ko yaasi buumoto haa maaya ko enen ɗo wi'a se lundike nelaaɗo ka gollondire men e ɗiɗo tati lanno ɗen ko on to hawrondirten e nelaaɗo e gollondire men
honto heddi sa lundike ɓe ka jombataɗo a lundike ɓe ka jibinanaɗo a lundike ɓe ka heɓoɗa fatunde ɗon yeetiyan honto hawrodirto no heddi heddaki ka idan faamen ko ɗum janngunoɗen gurnan oɗo wiyeteɗo oɗo Umayru bun Saadin hakkunde makko e Julas bun Suwaydin en janngino ɗum ɗo en yii jaka neɗɗo on ko teddi e maawo ko o moƴƴi e maawo ko yiɗuɗaa mowo wela e joomi men on no ɓuri mo few ko ɗum si Umayru bun Saadin wi wallahi a moƴƴike a moƴƴaya Julas a teddiniilan a yanganikelan a waɗaniilan kono wallahi suuɗugol ɗum ɗo ko janfagol nelaaɗo janfo joomi men ɗum ɗo ma mi feññina ɗum mi suɓataako ko welotama kon e ko mettata joomi men ko en yiyano ɗum e ngurdam makko ɗan ka yiyano ɗum ko ɗum si joomi men o wii yahlifuna billahi lakum liyurdukum o wi wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin alam ya'lamu annahu man yuhadidi allaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha o wi dhalika alkhizyu alazim ka ɗum ala hiɓe wondirana on fi on weltano ɓe ɓeɓe ronku faamude ko nela ko joomi men e nelaɗo weltike ɓuri ko kaari weltoto ko ɗum na gootum kana ɓe andamo ɗaɓɓi ko welata neɗɗo joomi men e nelaɗo tikki o naatoye jahannama o naatoyenge dey si o naatoyi tolle siko teddungal o ɗaɓɓuno aduna e juuɗe o anda jafere ɓura naatugol jahannama ka teddungal no ɓawa naatugol jahannama teddungal ala ɓaawo ɗum kenela ɗon kadi ɓe maaki la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq en yi ɗum ka al-akhbari ka ɗoftagol bani adam kala ko o teddi hanana neɗɗo ka waɗa ɗum naren Saadu bun Abi Waqqas nde o naati islam makka o jokkodiri e nelaɗo nene makko humpiti Saadu bun Abi Waqqas naati islam acciti diina baba muɗum kam Waqqas o nodduno mo inni Saad anga taw ala ko waɗa sinattugol diina baba makka jokka Muhammad Saadu wi ko ɗum nde mi tawi no moƴƴi mi waɗi ɗum o wi awa wallahi fanni ma accitali diina Muhammad kam mi ñaamata mi yarata mi ɗowdinata ko mi natta e suudu mi ɗanata ko haa mi maaya ma accita ɗum wona ko buy faabu e men faami Saadu bun Abi Waqqas wi nene ñaame tun yaron ɗaɗo ɗon wonon ka suudu ɗum bonnanta on hay fus ko waɗi noon ko komi jokki ɗo mi yii ɗo ɗum ɗo fu yiltatalange ɗum o wi awa si a yiltaki ko ni mi wonirta haa mi maaya saako hakkunde arabu ɓen nene Saadu maayi kanko woni sabu muɗum yahen e suratul Luqman en yiyay ɗum ton maɗum e suratul Ankabut en yiyay ɗum ton maɗum e suratu al-Ahqaf en yiyay ɗum ton e pooɗodiri ɗon haa Saadari wi nelaɗo nena wi hunde kare nelaɗo maki muñño mi jataki wigol accita e Qur'ana e sunna fi yo nene ma welto ma fi yo baba ma welto ko waɗi noon wela e maɓɓe on fof yaafi nafatama nde mayuɗa innahum lan yughnu anka min allahi shay'an kaɓe nafete ɓe nafatama weltingol noon mo nafatama tikkina nafo won ɗum ko jafoyagal noon ka ɗum ko teddungal noon o waye Saadu bun Abi Waqqas ari tawi nene mum no jooɗi ka nange ñamali yaral no jooɗi ɗon no liili o wi nene wonu ka suudu o mi natta ñaamu yara mi ñamata mi yarata o wi nene makko wi naam wo wallahi si a jooɗike ɗo a ñamali yarɗa liiliɗa ɗo si joomi men tippini malakul mawti hettugol wonki makin o ɓeydanima temedere ɗi jogiɗa ɗin mi darike mi aynima malakul mawti wippitiri pittali ma ɗin woturu haa ɗi temedere noon ɗi timmi miɗo dari wallahi ma yasudduni dhalika an dini ɗum ɗon ittatala hen ka dina ɗo dey accu ñaamu yara yaw ka suuɗu o wi mi watta ɗum o acci ɗon kadi jummo makko o hooti o yewi nelaɗo nena jaɓali men gerdi ha
nelaaɗo mi torike on tora neelan joomi men yo neenan feewu nelaaɗo jooɗii fewti qibla ɓanti juuɗe mum nden ɓe maaki allahumma hdi umma saadin wakki bihaa joomi mi torike ma fewnu neene saad addanaami mo jooni anndi saad bun abi waqqas no darwide nelaaɗo haa ɓe torii ɗum o yilti o yeewta e nene makko iwino ka suudu naati iwi ka yaasi naati ka suudu ƴoogii ndiya lootike sansike ñaami ɓornike ino wiya ɗaɓɓita neelan saadu bun abi waqqas kaw yaltunoo ɗo bimbi mi yaalimo yo naɓan ka mouhammadou mi naatay ka diina yo wallan haa nden maayata ya ihwan istajaba allahu jalla wa ala du'a rasuli ka allahumma hdi umma saadin wakki biha o hewti o wi ya umma ɓe wi saad honto onnoɗa gila bimbi wo ka nelaaɗo womi ɗaɓɓitima haa mi ronki jogo junngo a gon naɓaani ashtaq miɗo faala islam o jogi nene makko haddota e nelaaɗo nene makko naata islam ene musidɓe julɓe billahi alayna si saadu bun abi waqqas kippitino jaɓani nene mum ko wii kon kamɓe ɗiɗo fof honto wonayno werde maɓɓe tabitugol makko ngol e jogagol mo goonga on woni sabu hontoni battane maɓɓe aljanna wattanen haqqil wata en tutu junniten fuɗata moƴƴa fiw tutowo si junniti o bonni ko awdi makko ni ɗoftagol nene e ba ene ko mbo yiruɗen nene e baaba subhanallah ko mbo wiire nene e baaba ɗofte subhanallah o wiya yo en ɗofto o lunnoɗo mimin ene baaba e baabe mawɗo hombo ɓuri heccude na si ɓiɗɗo yawi ke baaba mum teddini baabe mum mawɗo kanko e baaba makko ɓe welday ɓe welday weldata dey si ɓiɗɗo teddini pati mum yawi ke nene mum ɓe naɓiday ene en faala wiide sen teddini nene men en yeddi joomi men en naɓiday joomi men kañum en naɓiday kori anne hey ko joomi men yiiruɗen mawɓe men ɓen kanko ɓuri anndude honno ɓe jogorte o wii hey nene ma e baabe ma ɗiggamɓe ɗoftoɓe waɗanɓe yurminɓe okkorɓe aananɓe kono no wiimi wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun ko min wiima hey fala tuti'huma sa ɗoftoɓe ɗen dey siko wela yango wonɗa ɗaɓɓude heɓata ko ɗon tandi kon to wela yangon heɓoto wa sahibuhuma fi dunya ma'rufan wattabi sabila man anaba ilayya hara tumbiniri ta yennuɓe dey ta piiɓe dey wata ɗaluɓe dey wata jasimɓe dey wata aybinɓe dey wata ɗaluɓe dey kono wataɓe haɗe dewal joomi ma ngal dey o yi joomi men o wi fala tuti'huma o watti ɗon wa sahibuhuma fi dunya ma'rufan wondir e maɓɓe no moƴƴiri kono jokkugol ngol ta jokkuɓe dey wattabi sabila man anaba ilaya man huwa rasulullah mawɓe ma ɓen teddimɓe jokketeɗo on ko nelaaɗo ene ɓayri buye men no faami kala jokkuɗo nelaaɗo taƴi enɗan ene janngale haa to sahaba ɗo yiiden ko ɗuuɗi ene nden ñanden tum o darsumo jannguɗen ɗo Jafar bun Abi Talib ɓayri ɓe yehii ka Najashi Amru bunil As Abdullah bun Abi Rabia ɓayri ɓe hewtoyi honum Amru bunil As hiwri woɓe no jokki gorko ka amen taƴuɗo enɗan saakuɗo tumbodiral amen ngal feccuɗo mofti amen ɗen jiiɓinirɗo saare amen nden na nelaaɗo ɓe wino ɗum nelaaɗo meeɗi wadde ɗum jokkuɗo nelaaɗo ɓe wiye a saaki a bonni a taƴi enɗan a boƴƴa a waɗi si a huli ɗum yaafi sooɗol jokkugol nelaaɗo ndiyan e omo waɗa eau de javel fitta haa laaɓa a heɓoyta nelaaɗo sa jokkayɓe haaɓa e ko ɓe wii kon a nanata hay ko wowlete goɗɗi ɗi wowlete rewa ga ana haja kay ɗum on yaali Fir'aun joni wi wa innahu la min al mufsidin
ka firawna wi inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasada. firawna wi miɗo huliwata Musa waylitu diina mo moƴƴa kan, miɗo huliwata Musa bonnuka dow leydi ɗo. Ahi bonɓe ɓen neɓu wiide moƴƴuɓe ɓen bonnayi, ɓe anndaɓen ko anndi bonnowo ko moƴƴo, ɓe anndaɓen ko anndi moƴƴinowo ko bonɗo. Tawi wawni senniniren niɓɓi weeti. Si niɓɓi annde niɓɓi, si weeti annden weeti ɓe inni. walaysa shay'un yasihhu ida ihtaja annaharu ila dalilin. si en yehi haa tawi en annda ñalli haray hakkil ala hannde kadi. kara hakkil no heddi musidɓe qur'ana e sunna nelaaɗo on ino jokki ngurdam makko ɗan gila kaɗan fuɗɗi haa kaɗan haaɗi. alaa ko yalti e muɗum ko yaltinɗa wo yalti. nden toroy Allah subhanahu wa taala arkisu en yondinorgol ɗoworgol heƴa e deɓe hunku nelaaɗo addi ɗum wonen nder ɗo. ɗaɓɓen ko welata joomi men kon, rentoɗen ko tikkinta joomi men kon, hay si ɗum welaali heddiiɓe ɓen. ko waɗi noon ko heewi kon ka joomi men welti wo seytimɓe ɓen ɗuuɗay, ka joomi men tikki wo haray buy weltike ɗon. kana aɗum woni gayda on. Allah subhanahu wa taala dannden sifa ɗum. si tawi woodi ko faamini e muɗum fa min allahi taala wahda. si tawi woodi ko ɓoyli e muɗum feewaali haray fa minni wa min alcheytan wallahu wa rasuluhu minhu bara. wa astahfirullah alazima li wa lakum wa risairi almuslimina walmuslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.